We can speak of we are not starting from nothing. We are building on a solid foundation already laid. Step by step, we confronted difficulties, carved out opportunities, and laid a strong and formidable base for the future of our country. But the story of 2025 is not merely about numbers and statistics. It is about people, the hustlers, the mama mbogas, the border riders, the farmers, the traders, the entrepreneurs, and the workers whose toil, patience, and sacrifice have begun to yield tangible results. It is the story of ordinary citizens whose lives have quietly changed in very extraordinary ways. Mubunge Kirimangu chini wa imenti ya gatigate na mubunge Dan Kiliwe gembe ya gatigate ni wachumireti na kweka wero ne uritingu gibwao kiri mwaka juju kuthiraja 2025 abunge baba ni bachokete bameneri atongeria bakiamakia DCP ari omithekare ntori ni unto bwako inyiri ate abunge ba Meru ni baremetwe kuritangugi na bethiritwa akibaki na rwimbo rwa tutam. Anthony Kathenya gatumenyithia. Mubunge Kirimangu shino imenti ya gatigati na mubunge Dan Kirwa igembe ya gatigati leo ni beumiliti na kwiga wero ni urutinguge bo kiri mwaka ojokwithirwa ngiri jere na 25 abunge baba bakiumagiri na kumeneri atongera bakiamakia DCP bala bethiritwe bakinyire mbele ya mwingi ati abunge ba kaunti ya Meru ni balemetwe kurutangugile bairo ni ya Meru gintu kingi na Meru tuga gintu ntoitangata mama ngukathe gutira bakaria yeto ya mega no twaba utupinga bakaria ya mayaki ko kirungana na uni kamuge atiri kurumana gutena ngugi kuchambania gutena ngugi muntu gakamakirwa kuringana na ngugi ai ngugi yawe ko una ndiko chambania kurea antu ibagu yanjenda chiao na tutwendie chietu muthiene antu baewe kanya batare uramo miro ugatiri ugaunganiria ndingiri chumbe na chukari na ndingiri chigatara kiri kuthithia ate ikwenda ankwenda kuwa ubonthe ba twikia miambo yo tuura kana yo turumanga kana yo tucambia ria bari thirikari ne bataikagie miambo eu na yaba waya tutukubwithia kinya batagwithira bari thirikari ne mumiru akwira urayara cia iwati te wira cia rukiri kuno ntuthayi uti responsibility bainio uti mandate bainio ya mwananchi uti muntu betia kirasi uti muntu betia ambassador uti muntu betia sibitari ngoyo ne kuringe tumaki na twitu shume kulitangwe wananchi bakona ngweshi yetu balinganishe na miromo ya kuringwa na ita kuringa miromo ya kinya kwa siasa tokali siasa lakini laini ngwine tuli na tukalitangwe na ito beri bari yake bari pembeni baile ngwegiritwa umwe kwa umwe mubunge Kirimangu shini na mubunge Dan Kili bakirithagia miradi mingila baingitie kwa mwaka na miaka itukite kionanini kia uritinguge bwabo nene to bungeni yake indio na maturani miradi nilekire wa kibwa barabara wekiri bwa stima kithomo monoremi thirikari nayo beta na mbere kumisa support nondo ya yondo wankiwa nkathithia uni to bomba kuthithia ndende ne thirikari stima mbekirete guntu gukwinge babu buje kwe bamwe barathariro icio thigunkune iri nangerera twa promise nite na bange mbere mweri jwena stima nguthikia centralment ikethena stima almost 90% ora twa promise nite na nde na shukuru na cio gwaka tugeta na mbere gwaka na tugeta na mbere gwaka rabu na kuinja bieni na bibinge tuthiranite na mantu ya oka thoko cietu thoko especially thoko kangete ndarombete mwaka yu twina program imbea miyengo mingi muno tugoka kuma ofisi ya kuma KMTC kuma affordable housing activity yetu ya medithatu tugoka kambi cia cia polisi tugete kambi cia masabuchibo tugete cukuru mwaka yu twashumire ndareta kinyangari ya DC ya education ya Gembe Central na ndinoma kinyama gozo tonya 2026 twata kuthia mantu amea abunge baba kaunti ya Meru bakithija na mbe na kwirithia mibango le bena ikira ringi kura baishigo bunge biao kaunti ni ya Meru kiri mwaka ula tukwambire muthenywaru mwaka yu twita kwambiria ni kwenda wakisha tukuthora bara cietu cio tuturia ki Northern Korindo
kenda tumba gutha usalama bwetu bukijengeka thai twina police administration yite kuretwo na Igembe North na ng'ombe ikulugira ciurite na iwe kalinda muno participate muno kana yachangia muno kiri kuhakikisha usalama bwayo bwakwana kenda ndithi cietu no nturithi ni biashara yerengi na no mwanka arithi bakabirwe kenda biashara yomba guthena baita najua mweru na tukajua mbere jwe na different agendas cia gukuria constituency agenda kwa mono ya gitarire igwe improvement ne ja barabara no nto barabara cietu iria ikuthithwa tugeta na mbere tumigishwa barabara ya kuma Katheri kweja Kenjo gwita Kambau Mwanka arebwiri gwanka ikuthira na ingi nyingi iria tubangite lakini kwi promises ingi ciaro nyingi Jamalian University that promises on course na no mwanka tumithiria mwaka juju. Right now God willing Somaliland yatakuona sovereignty na Somaliland they are very friendly kibatu ikirutura mira kuni ngwikethwe ekritega boya rutura Somaliland murungu aturira kinyasi mari babo chogwa nako bacoka na demand ya mirano yakendelea witia amwe nogu ni banenkanite mugambo wa mwaka mweru mwega bakiolagia Meru kuigwo kiri na kuthi na mbere gukire kaunti ya Meru. Otherwise I wish you a happy prosperous 2026 new year na irapo ketha bwina itharimo bya murungu byonthe na nkwenda baromba twendelee kutha twina wendo butu na butu na Begembe Central na ngwataniro kiri kuthithia mantu yetu ya witithia mbere yetu na mbere. Asanteni sana na Mungu awabariki, muwe na mwaka mwema wa fanaka na baraka za Mwenyezi Mungu. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Uria wari mwandiki munene wa kiama kia Basa Alhaji Mwendia na gikaro na bangi kathumba ba kiama giki barabarikite gukithama kiaja na itumi biawe kuthama kiamene ki Mwendia ugiete we atingikara kiri kiama kiujurindo achiotongere na tumirite kinya kuthamira kiamene kia Tepa akiuria kiraitu murungi na njuri yawe kinyabo kwithirwa bakimuthingata mutugikare gatumenyithie nkuruke. Muthenya jwana rura wari mwandiki wa kiama kia Basa Jamira Alhaji Mwendia ari na bamwe ba memba ba kiama giki ni beberete buruki amene kiu bakiuga gitwirie ndwana kura kugwatanira na Raji akiuga wekire akwenda na ndini thiri ati kwenda gutura nyumberi na ndwa ande barabara areta siasa ke kiama kia Basa rukie ni basi yenu narua kandeja kuma basi ne buruki nyaja mumemba na mbere mpongera manto jangi mbere kinyan transist to the next party ndiamba kujukia nkobia eje meke nthiguru ngweka kiama kia Basa nthiguru now and forever. Tiomba gutura nyomba ndwa tiomba gutura nyomba ya ntukumba stab bangi at every turn tiomba gutura nyomba aria maris in the currency tiomba gutura nyomba ya mizozano kotini na arua na rojo na auke nande Alhaji alikuma kiamene kia Basa na tonyete kiamene kia Tepa na maguru jojairi na narombete muthingati wawe na waura waringa bana kiraitu murungi gutonya kiamene iki kiria bakuwa kiri nyuma ya wathani bwanga bana wa Meru mutumanto ethingia ndienda kuromba antu bakiraitu murungi ona araburi. It is no longer wakati wa kuyumba kabisa. Antoba kiraito muronge kiama kienu kuma narua ona ubore kinyabara watiombere kwejaja chama ni Tepa. Kiraito akisema left tunaenda left. Kiraito akisema right tunaenda right. Motuma akisema left tunaenda left. Motuma akisema right tunaenda right. Alhaji na kiama bangine bamukeri ni atongeria batepa na atongeria bane bethirite bakiuria Alhaji gwita na mbere kwa mwandiki wa kiama giki Jamiru taurera tumikaga kiamene kia Basa. Alhaji no agichokia thira
akiuga tayari gutumikira kiama hiki na njira yonthe iria komba. Tunawakaribisha kwa mikono yote miwili kwa chama cha TEPA. Pahali ambapo wanyonge walinyanyaswa kule nje, wako na pahali katika hapa TEPA. Kwa hivyo Alhaji, uko kwa mbasi alikuwa nani? Uko kwa mbasi alikuwa nani? Sasa ibo mkaribisha kete baendelea hato waje ngweu. Asimene as for Alhaji kuendelea na TEPA katika hiyo position, say hi. Ka tumekera kiama na inyekwa na intobiakwa na gento kionde kira Murungu agampombithia gutumikira TEPA nakio. Kĩripotera ndeto cia Weru rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtungi Kare. MCO wodi ya Kithe Mwenda Ithile uria no mutongero wa baria ba kaindene ya mbunge ya kaunti ya Meru no rete ya siasa ba Meru kwaragia uma tugitonya mwakene jo mweru thiri uria kinya ukomerera matagete kya useneta kithurano ne kijite ugite batiariria kinya mtore ko mantujege kithurano gya 2027 kethera gutiweti na mbere bakwona kumania nawe kagite nega kaugite rumbora tutam bakarwi na kikethera kuri nguge bakethro bakione kiguna Meru na metho jao muthuri murioki gatumenyithia ke mwaka yu itwandangwite quite a number of promises from the government irato there to promise among them chi barabara ingi chinya manto ya operation cha operation Rwanda rwa ng'ombe uchoke ng'ombe chetu so igwe kuna promises nyingi. Ojo ni Mwenda Ithire na nyamutongiriro bani ndene mbunge ya Meru na kijana wa MC wa Kithe na nakomelia matakiti kyo sinitha ndene kaunti ya Meru akiona mwaka jojo kwambiria jwa 2026 batitha bakiaria thirikari nene mantujege witi na mbere twegela 2026 itogela toina maono itogela tokemeana tugatheria antu betu nondo still eitare weta expectations chetu itiramet iratweregirite so far. So nondo kwina manto maingi muno yaratweregirite naenda werendera wa onas Mwenda Ithile de mutongore ndene county ya Meru na nyankirombe etika senator Meru nda werendera wa batu tuterende ku negotiate na government mando ya 2027 uteiga turona orende tuthithiretwe kibindi kitwe nakyo nondo it's about development. Akiuga nandi ukeja kwithwa kwi mutongiri otonye na thirikari gutiwikura ni Meru yonthe kwithwa kigunika na igyo nkuromba kinya tongore betu twekila 2026 itogela twina interest cha community yetu twakila twi selfish kutweka oni ndi mwenda nkawita kithirikari nkarabira ndare nao nkwaniro nkwa Meru isasawa no tugwitogela 2026 twina interest cha community yetu tugela tukaurimi community yetu itakuona the final year iratutiere twitonya campaign ine amna bubu akethwa akiuria tongireka gitagaka buthe bakirunga mala mwingi kemanto chake witi na mbere no mwaka kinya batu kinya 2026 tuendelee ku raise our voices tuendelee kuuria what is our position in this government kana imbi tuina bio kenda tumba kuendelea kuina rwimbo ruru kuino the rest of antu bara baku benefit from the government leaders betu atongore betu ba Meru inkwendo vera it is the high time arwame na Meru. Akiuga nandi ukeja kwithwa mwaka jwa 2026 thirikari tethwa kireta witi na mbere Mumeru akethwa na kanyaga keru kagwichura thirikari ingi so burambo bagwa our leaders you can still support support thirikari but still booking entera thirikari tutikwenda kwethira batwi na andu bagwira ho tunafuata we must change no mwaka 2026 tubandilike tweteria antu betu barabara tweteria antu betu bira bionde bikwendekana ketha President William Ruto na kindiki bakwenda support ya Meru community then they also need to hear us bara otuikwa then still tumenye batu eti tutewikikana thirikari neu tumethane ingi tuchu muthuri murioki Uru TV mutiriro kangangi
Akariba Bogeta isnibe kitagi karaoke mwingi kwariria kiraba kugane mibango yeki na kinya ya kwithakabia obakiaria Bogeta kuri na mubango juri ojo kujuki thakabia mwingi biria byaki into mwanya amwe na skuru ya KMTC ya Kanyakine kambe ya Chibo factory ya Makoyo na kinya cooling plant yeria Bogeta batitikiria kinya gachunche kanini kaithakabibi kajokwa mutugi kare naraniritia nabo na gututumira report ija. Akariba Bogeta istine bathithite kiothurano kia mwingi ya kwariria miunda ya mwingi iria bakuga kuri na njume bairitite bakwenda kwendia munda jwa jukari skuru ya Kanyakine ya KMTC ndire ya Kanyakine Keniga Chibo na kiwanda kia Makuyu bakiuga buru batetekeria kinya kanini miunda ya wethre kiringithwa watu wa Bogeta East, mnakubali shamba liuzwe? Mnakubali cooling plant iuzwe? Mnakubali KMTC iuzwe? Mnakubali fish factory iuzwe? Betekanirete na kauka Mwakariba bariuga tongeria bagesiasa no mwanka batonyere babakarie kana kethra tu bedra bakiba utatira na nkoroki bakiuga mndajurajo atengyo bisi ya Chibo yakwa ni oba kwenda DCC na ACC wa Bogeta bedra bagiakirwau na jojonge joga atigara jodra jokenenkirwa skuru ya KMTC Kanyakine kende geta nambere kwarama na Akariba bakiugoro karingithia miunda yao ni kirume kamugwata. Na viongozi wetu wa kisiasa kama watakuwa nasi wakati huu, hata sisi tutakuwa nao. Weketha kwina antu ya bau baba bangite gucokagia antu bange nyuma bate turegana nae abate turaje ujo turuga DCC arara endene ya Bogeta tumuntu toto kai ati tukwigwa twina mpara mono twe tutena mpara itu twina mpara na ndi twete tujukie munda juria twete twendie ndakwira we are going to fight to the man ibo konthikeria netugwete kaneria munda jujonge jogatigara twanenkanera net kwa DCC cho expand we KMTC ngamono nkiuga ureja kwendia munda jure thwa ithinene muno abagu kethira atendia nene cukuru ni kwenda gwakwa nene nursery school igakwa ende gwo kinyo wendie umenya nto uba gwatwa ikirumi kinya muthiene buru to beta na minute you from here you get to the relevant office muthiene antuba ubokura ni bethirite bakirombo bona ni nada miunda ya mwingiri na kinya bethire bakiona ni baraba ibakara miunda neu atongeria bao ni bao kenda bakomba kwithira baikaria miunda eu itoro kwina kagaro gintu kina baranga kina mwenzongori kina kagaro kina Kanyakine kina ojora mwaria kuga batu tureana itu tuyete gutigero kamuti tutigero into tukomenya ibo kwenda au ibo kwenda bo bimenya bionde no mwanga tumenya urungamiri bora boreo kethi KMTC tumenye chairman no secretary no nontu bombo twisithero tuko bakendi into bitu tije teo mantu betu ibo gwatanira nontu bo na kethira ikura batu turari miberia itumenye baraba karitia kura naria anene ibao kenda tumenya bara tukoragia biuria kuma Bogeta gicigo mbunge kia Southiment inke reportera rito shawero reakwa rietwa ni Mutuge Kare Muruiri gitike mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Felicity Birire augite gute nkanja mwaka jojo 2025 ni jwithiritwo na mathina indi omba kwithirwa akiwa kuri na wirigiro bubu nene bwa 2026 ni report tuketha tugichokera nayo nyumekagite gate kuraja ukebibia mutambo. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi kwa
Wasn't wait? Pay a Lea Premium. Si complicated. Kupika Lea Premium. Si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi aria o shiringi na gitumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nonto bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters. Golden Pillar Sacco nitenia natwe ikinya gwekinya gutukira na gutigira iroto bietu bigukinyanira aja Golden Pillar Sacco itugukwendera thigonko enthongi ya Christmas na a happy productive and prosperous 2026 kagitena gaka kathigonko no wikire kana uritembecha cia kuthimo na gukurukira kuringa star 477 hash kana utumire paybill number nio 871100 account number iri namba yaku ya kibande kana kinyanda kuigwatira dividend advance kana sherekea na kinya loan umaririte njagwa akwena endo baku kana kunthe areori. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We gonna take it to the... I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona dema ko pale ni single mom. You call that styling? It looks like you use a flattening iron on your instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow! Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I'm using all types of shorts, back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need is action.
My name is Elizabeth Karambo Kailemia, woman rep for Meru County. I wish you a very, very Merry Christmas during this season of sharing, the day or the season that Jesus Christ was born for our salvation. And since it's a time of giving, as God himself gave his only begotten Son, we also want to share love, we want to share whatever materials we have, and more so that we may share even the good news of Jesus Christ. At this season, I'd wish to ask everyone, all of us, that we take care on the roads. I would wish to say also for the young people, they sometimes over-celebrate, and ask our parents also not to overspend during Christmas, considering that there will be school fees at the beginning of the next year. So again, I'd wish to wish you a very, very Merry Christmas New Year. Pwega mutegeri nontuba gwetana mbere kurumira ntuto chietu tugicokera mu rwirigite kia mubunge wa Mwekuru County ne Meru Felicity Birire augite gutenkanja mwaka jojo 2025 nijo ithiretwo turi na mathina ja manene ja kiringithanwa na mawega aragwetete mathina ja shakigina gya kithomo kuthwa gichererwa na kinya wa mbabo wa ndeitha ja moja mathina jara jonekete akiwa kuri na wirigiro bunene tugikinya mwaka jo 2026. John Thiga naraniritie nawe. Imunthire ntu ya muthia ya mwanka wa 2025 Felicity Birire umwe wa baraba komerera matagitike mutongere wa Mwekuru County Meru ariwa mwanka uyu wa 2025 ikurai na magumo maingi mono gitarire magumo mara marombete kwigwa makioneka mono kuma kirutero thirikari. Mwaka ya 2025 yuratigania East na Kinyaburi iturai na lot of insecurity, mukona ng'ombe cia antu betu ikiwa muno oyora iturakuiwa antu nyeiba lose their lives apart from lose properties. In the area of health, ituonete also iyaka tuchokerete arambe mantu ya arambe onto either sha itatuika streamlined kana twina issues, so ituko 2026 ikethera challenges chia rolling out chia kuthira nontu riona mtu ethera ena bill ngiri 500 akaririrwa ngiri 200 antu bakanjirio changa 300,000 waya kirutererwa kithomo na ruo kinyaruo kwina challenges capitation reduce etwe gintu kingi 2025 kiraingite muno especially Meru County, of course teenage pregnancy, gender based violence kinya itumionete muno indone nya kurubanjuri bakiaria maendeleo ya wanawake, lakini terona siasa betu bagetia manani kana bakiariria mantu yau bakia attention ira ya kudeserve naramo no gubirire kuga ari na gwetegio na gwirigiro bunene ati mwanka utu kuwata wa 2026 ukewe wina gumithio na mukanyoro rindi akomba kwigua akiguneka thirikari yaomba kuwa kumuthuganiria bwega na ituko 2026 challenges wi gatwika addressed whether ni atongeria barabe na bursary scholarships through NGAF, through CDF, through ministry, but make sure that ana baraba ko deserve scholarships ina bursaries ibo ba chiona kenda bomba go fill in that gap ana betu patike ota skuru nontu twetha twena ntu ana batitite skuru then wirigiro bona hopes chio ikethra chi very diminished nontu kya kwethera batwite antu baraba turingira kura tukuthganiria kinya barabara ichiambi nontu yes barabara ni wakwa thoko ni wakwa lakini antu bakya kwetha bate afford kugura interview kana kugura ngari cha wetira nau. What's the point? Na also antu iba kutheta bakaua barabara uni wakwa very high prices, othikira stadiums ikero they are very expensive, kwethera ithoko wakwa ikero they are very expensive, so inkuerigira 2026 na hope that all stakeholders and to barabonde by concerned ba karandi kenda bona na ata tukona value for money that to with the projects in this country na kinyara to roll out new programs, the change management ega tuika managed bwega
kenda mwananchi kana user atike gusafa during the rollout. Kiripotera ntho cia Weru nangi kwendagira mwanka wa imbia wa 2026 wina thiri na gumithio bunene mbita wa John Mthiga. Munene wa gikundi gya gutegera wagiru barabara ja Kenya NTSA Regan Mugambi na atongerete kiri musakojo gutegera mantu kathumba jero wagiru bwangari barabarene akiaria ndire abakwambite kambi ntere cia mitheru. Mugambi ugite mitino ira mingi rijania na witithia ngari tikubatara njirene kura kuthingatira mawatho ja barabara amwe na jangi kathumba akioria ndireba kwithwa bamenyerete bunene kagitene gaka kathigonko ya mwaka mweru. Akiama ba NTSA batindite mbari cia mitherukiri gicigo mbunge kia Marakwet na ndagachai ya muro wa nithi muthenya we munthi. Nkari mono matatu itinditie mwagago barabarani nuntu bwa kurema kurumira watho. Nitukenete muno nuntu na bwa polisi na thirikari gutumenyera na kwija kumulika darasa ino ya nithi irete ana baba inge muno na antu baba inge niyo personal ndi victim wa accident ya nithi na niwega muno NTSA kwijo mndi na kuraitha ngari ire jina itibateire kwitho jinjirani na nitukurio na thirikari ogwe komba gutumenyera darasa ino ije bora ba mingazetire emba gucenjua na ithondekwa bora metino ya kanyia nithi kuringana na Regan Mugambi yora no murugamiri kiama giki kia NTSA Eastern Region ariuga metino mingi ntuguino iriretwa inkari irita kuthi inspection irita bateri kwegwe chie barabarani. Watu wengi sana wamepoteza maisha hapa Nithi, na kwa hivyo leo tuko hapa kufanya kitu ambacho tunaita compliance check, kuangalia kama magari yako na barua ambazo zinawawezesha kuwa kwa barabara, zinahitajika kuwa kwa barabara kama leseni, PSV licenses na pia kuangalia condition za magari. Kuna watu pia wanaenda na magari ambayo hayako sawa, hayana inspection, akiongera ugite bambirie mutaratara wa kugwimana na nkari no mweri muthiru na bagatindikana nacio mwanka mweru wa Januari mwicho mwankari twabonde bacoke cukuru na gukiririe. Tutaendelea na operation hii. Tulianza November, tunaendelea mpaka watoto wa shule warudi shule. Kwa hivyo tutaendelea nayo mpaka mwaka ujao ambao ni wa 2026. Tunaanza Januari, wakati watoto wanarudi shule tutakuwa bado kwa barabara Kenya mzima ili tuhakikishe kuna usalama barabarani. Akiongera uritie mono mandereba ba matatu na nkari cionthe irire barabarani gutigira bakurumira watho mono kagita kakathigonko. Eleza madereva wote na watumizi wa barabara wote wawe waangalifu, haswa katika wakati huu bado tuko wakati wa kusherehekea siku kuu na kuruka mwaka. Tunataka watu wavuke mwaka wakiwa salama, na wale ambao wamekuwa wakiendesha magari bila leseni tunawauliza waende wakate leseni zao. Wengine wako na leseni lakini hawajarenew, kwa hivyo tunawauliza waende warenew license zao ili wakuwe sawa kwa barabara. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Kwigita ria mbere mwaka juju ni kuonekete uchindani bu kadhaa wa siasa kuthimana katharibu bukioneka kiri siasa cha ithurano binini birabirari bia mbere buru mwaka juju 2025 siasa bakijukia kanyaga siasa ukuona niyo chamba wao kiri ithurano biu o mtu akiringira ndebe uria kwendera ni kiri rugono mwanya wa makarika ja 2025 uthuraniri ni mutugikare.
Kiri kithurano kinini kia mwaka wa 2025 kiria kirari na murutira munene maturene mwanya kiri mwongo jwa Kenya ni kiumire giutati na mathuganio jabengi alia mono kirari gatigati ga nkiame arute ruregani na thirikari na nkiame rere thirikari-ini na kirigiti gia seneta wa Baringo na itemu gwanja bio bunge nkiame ya thirikari ethira ikamata bionthe itene BMC bethira bakigana na biama biu bingi na Rais Ruto akiario wa mwananki amere kumugwata mbaru bethira bakiuga uno ubakethira bakionia pinzani baoteri kiri siasa nene cha mwaka wa 2027. Wananchi wa Kenya kutoka Magarini, kutoka kule Mbere, kutoka kule Banisa, kutoka kule Malava, kutoka bile Unguja, kutoka kule Kasipul, kutoka Baringo pia wamewapatia ilani. Kama hawajui kusoma, waanze kusoma ile wananchi wanasema. Hawa majamaa niliwaambia mapema. Niliwaambia wacheni mambo madogo, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni siasa ya fitina, wacheni siasa ya ubaguzi. Nilishawaambia na niliwaambia wasipowacha hiyo siasa ya ukabila watachelewa. Wamechelewa, hawajachelewa. Watakuja hapa na mambo yao, wataeleza mambo tatu. Watawaambia one term, Kasongo must go. Hiyo tu, hakuna kitu kingine watasema. Ama sindio? Sindio watakuja kusema? Mambo ngapi? Kasongo, one term, must go. Hiyo tu. Na tumefiaka hao watu walikuwa wanasema hatuwezi, ati hakuna broad base. Hakuna broad base vipi? Na broad base imefiaka na imenyakua viti vyote ya ubunge. Tukiungana pamoja, we are unstoppable. Wale ambao kwamba wenye nyingi, tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Tupateni ground. Kirinki amayo pinzani bona ni akura kwanirwa kwaone kithurano kiu bakiuga gitari na umana weru na kithurano kiu bakiuga getere giutate na matho janki ama ya MBC na kinya bakiuga ni kware na nkuku mwe nyingi kithurano na kiu kuma kiruterwa thirikari. Despite voter suppression, state-sponsored violence, vote stealing by the Kenyan notorious thief you all know, and his brood of vipers of this despotic regime. History will be kind to you. Last week's by-election in Kenya were the worst in recent times. We were slowly rolling back to where we left in the 1990s. We saw a violent script of 2007 of planned and targeted electoral violence, trail of death and subversion of the will of the people, especially in Bere North, Magarini, Malava, and Purko Ward, and attempts across the electoral areas which the people thwarted, including Narok. But the supreme law of the land, the Constitution, while the Constitution provides that voting shall be by secret ballot, and nobody wants to follow that. To speak to the electoral process, which was fraught with serious malpractices that included shootings, killings, widespread violence, roaming armed goons, escorted by police, and voter bribery. 600 million has been spent kutafuta kiti ya MP. 600 million. In normal circumstances, au nimeomba kura, we spend Karema Hotel wanatumia kama milioni 10 kutafuta kiti ya huko constituency. 600 million means 60 members of parliament. Katika ward yetu ya Nyasio, kama rais angekuwa na huruma, angelipia kila mtu pesa ya SHA wale wanakaa Nyasio mwaka mzima, lakini hiyo pesa ilitumiwa kupea wananchi ati ndio washinde kiti ya MCA. Kinyatongeria bakanisa bethera bakiumira na gukujira kithwano ne kiu gitari kia umana weru na bateri girite nkiama ya MBC abisa baberu bethera bagigitithio. The chaos we witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027. Tumeona kwamba
wanapewa zile inaitwa fines. Tungependa IBC iende zaidi, iweze kubaa hawa watu wasiwahi kuwa wabunge ama wasiwahi kuwa in any elective position. Kiri Rais Ruto na ugete bashindire kiama regani na thirikari yawe ni untu batina agenda tigaki kuga Kasongo must go na bo pinzani bakiuga ngwataniro yao no mwanke kurotongeria bobo thirikari ne kere kithwano kinene twithirite tukithengera. Mnawajua wale wachuki, wale wafitina, mnawajua ati agenda, ati mpango, ati maono, ati sera na akili. Tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikwambie eti wewe ni Mbeere North, huyu nini sijui Nyamira. We are one people. Alafu tupangane, tuone kuhakikisha kwamba hii one term sio kusema. It's executed and it actually becomes a... So come 2027, I'm telling you, Western is not going to be available for this kind of games. Nande tugeshoria nundu eke neke kithwano kia mbere buru kia bisaba beru ba MBC gwetithia na mbere na kethira gikujirwa ni bamwe kuria kunganirwa bakiuga gitetithirwe na mbere bubwega nande kia guchuria ni ketha kire kithwano kinene kia mwaka jwa 2027 mwingi na atongeria ni kethira bari na witikio na kiama iu ya IBC Keri potra de toshia wero rea kwa rieto ni motuge kare. Iria ria Ellis nirionekete kuleta ndoa ya migambo na kuthimana uchamba katikati ga siasa ba kaunti ya Meru na ya Tharaka Nithi. Mutongeria akiugeria riu riri kaunti newe. Gavana wa Meru Mutuma Toithingia kinyana ethiritwo akiaria no uchamba bukatha na kugoro kagira kuge iria riri rite kaunti ne ya Meru akethirwo akimuthangaga untu amwe na bau butambia kwithirwo bugikinya muthia kumenya uma ina bore. Weni Kingeru na kwenja kirima karika 2025. Negoji mzee Kiraito? Ndia kujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiri ona Igoji West utijeni bandili. Kuchanio chemeanka muno kuchanirie liare lisrirari mwankiene yo kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Ichiare chie kuthondia watongeria bakuma kaunti ichu yele bakionekana mutongeria kutheterelia rina kona ni aburare kaunti nechio. Governor Njoki na antobaku ba Ministry ya Lands choka wudie ndata boega utena facts si anteto yu ugere MCA wa chogorio kuwa Lake Ellis ni Tharaka Nithi are nteko meakethira kara chiari rwegoro na tena details cia meanka ya Meru na ndekania baraba guchetha na Meru iba guchetha na mubwe ne ya guchetha na mubwe na ritho baraba guchetha na Meru ne ya kaba guchethera ritho na mubwe. Gavana kwina antu benyumia kuba kugeria misguide na niwega muno ontu niyo ndi muthure ni bikarite ku miaka zaidi ya 3 koguo ndajiarirwe goro ndathurwa na ndamenya boundary mbere yaku na namba 2 niyo meke undongoretie ni mije no bati kwithwo na gwo kirura research yaku tondu ni ndigujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiri governor ngoririkanie ati gutin district na gutin district twile theine wa ke devolution thaino Igoji West thaino ni ward ili anda aligalire muno kwigua we governor mieri u wikarite kinya thaino talwa menya Igoji West ni ward ili tongoletwe ni bwana Mbioki na baba ni neighbors betu. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Toithingia araikikana kinyelia eliarere kaunti ya Meru Igoji West akiwa bura akaria eliaria nkonga mitho mwanyere kaunti ya Meru no bwa akaria eliaria Ellis na tete keria reta na kaunti Motori. No MCA wa Chogoria ura wankanete na eliare akionekana kuinyelia tomire kaunti ya Tharaka Nithi. Coordinate cia meanka kuringana na Ministry ya Lands eriwa Lake Ellis orato akaria Lake Nkonga orato akaria mwitho yo Ngaya orato akaria mwitho Kuru ne uto akaria
area riu witwa Lake Ellis ni Meru area riu riri twire ndi kurungama na tuthete na fact ndi ngavana wa Meru ntitikiria urankaritie ng'ombe cietu itikaiywa Isamburu urankaritie utonga bwetu butachethwa nabuo ni utwakaria mianka ya Meru. Kirima giki gitu kia Mount Kenya through Chogoria Gate kagita karia gitaiji kene kana kagita karia tutaruthite marketing rigorous kuma kagita kana thuro ni antu bachogoria ningereti muno kuruta wira wa marketing ya route ino to activities nyingi muno antu bachogoria ni baruthite montu maingi including MDF o mwaka ile rutha guku ni atugure kuma guku makori antu ba Kenya Tourism Board bejite guku na antu baingi na route ino yambiria gukula indi kagita karia yakula nilele turambirire kuona antu ba Meru County bakienda kwambira kumikirimu. MC wa Chogoria areta mbere na kuwa inyami arira ngavana arakia kaitene kauni ya batere ochunkuno irwangi rwa NCIC nontuno yunjire akariba kambiriria kurwira miankai. No mbere kujukia kagita akanya gaka gukola pone NCIC beje nikenda ba investigate ugu gavana wa Meru alaririe tondu ni jugo jumba kuruithania aturi bathara kanithi na bakure Meru ratutulaga na thayo kwi tariki 31 ntuku ya Jumaa mweri wa 10 mwaka yo kulukira mutandao yao ya Facebook mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara aratuma ntumiri akiwa wa muribwa koti nene Meru ikuthiria nkucheni cha miankati atika Meru na Tharaka nithi muno koni eliaria Lake Ellis bakiamura re kaunti ya Tharaka nithi Chogoria na ukulukira ntomeri Murugara areta mbere na kuwa kwithira kwina ukirithiri na ngwataniro atiatiga kaunti icho yele kuma ntukwewe liarere tarirwa ringi ni atongeria bakuma kaunti ya Meru bakiwa re kaunti ne Meru ringi. Wini wa Kingero, Wero TV. Abiashara ba boda kuma stage ya Meru Poli ni betitemwe kwa mwanka gikaro kiana gya turu igembe Central kienda kugwiranirwa na baba na gukungwira kugaruka kwa mwaka jumweru kuringana na biashara baba athithite rugendo ruru kienda bethro bare amwe na bagikundi gike muthuri murioki na Chekinya. Inyabona mwe kuratethetie bikibiki bakawingwe cia arume tanjira ya konaniria agwendo kiri anto barabata kwibomba mandere baba bonda barabaka matagira stage ya Meru Polytechnic ibakinyetie mwanka kikaro kia ana barabata kwibombera agiatoro na moroto wa kubaretera athigonko group ya kwa Meru National Polytechnic yonera ibwega anto celebrate thigonko ire onka ba request ibwega bombe ku celebrate thigonko yao na ana baba toro children's home nkumbwa kwira all the groups in Meru County tiga organize themselves ikenda bokomba kinya kuleta change to a child and bwa sana babu kuma all the way from Meru kuya ku visitiana bana kuya nabo thiunku tubuchagara ngatho sana nonto ni step imwe mbere ya antu ikibiki wanjirite wabu kuyao netukuromba ngurubu ingi ntutuna stages nyingi na tuna ngurubu nyingi sa kibiki kinacho yiye mfano yenu netukura ina antu badara bai ndene sector bonda nonto mostly criminals ingi toro iria ke bonda katuganda kwa 2026 antu batorio change nigenda tumbakuria boya twinde ana bai betu na ratu jire muthenya jaja na haru ko bariongera batu itwe maguru yao itwe njara ciao itwe kwaria kwao itwe kuria kwao na kunywa kwao kwou ndaromba antu ba riders baba Meru National Polytechnic stage bathithia narua ni mwito jo mwega sana. This is real charity. Ningeliomba sote tukue tunatembelea hapa kama inawezekana hata mara 3 mara 4 kwa mwaka ingelikuwa mzuri, kwa sababu wakati tumetembea hapa tumeona hao watoto wako na need, wanataka usaidizi na baba bako na nyote hivyo kwetu kewe Luisha zitoko bwenda itoko kutobucho kiranka domono ntonyabo birapo atwa toretra na baba totinge mbatuinka Nwe John Barasa ora nwe mukaririgite egwa abonda Ameru ngima na gwetete manto omege mitaratarere baikirite ya manto omege okabanira na wamba abonda sababu pikipiki zetu zinaibu Ameru zinapitia Isiolo sikienda upande Ethiopia, zinaibu upande ya Isiolo zinapitia hapa sikienda upande ya Nairobi. Tumekaa chini na kamiti ya Isiolo tukaona ni vizuri tujue ni pikipiki gani ambao zinaoperate Isiolo na ni pikipiki ngapi ambao zinaoperate Meru. Ndio tukiona pikipiki ngeni hapa Meru
ambayo inatoka kama ni upande wa Isiolo, tuhakikishe hiyo pikipiki tumeisika na tumefuatilia, tumeona hiyo pikipiki kama ni halali. Na pia watu ya Isiolo, kwa sababu mara mingi pikipiki zetu zinapitia hapa sikiende Ethiopia. Tumesema pikipiki yoyote ambayo itaonekana Isiolo ikiwa ngeni, vijana wa Isiolo na kamiti ya Isiolo wamesema hawatakubali hiyo pikipiki ipite, iibwe kupande, ipitie area yao iende paka Ethiopia. Koma Tore Gembe Central, Petan Class, Chabare. Muthijo ntutona njira yendiku ibwega nontu bwa kuona kanya kugwatana bautu tukubona arua na ibwega nontu bwa kugwata mbaru na gukenera Ndeto cha Weru TV mwaka jojo 2025 totrimane ntukia rujo mwaka nejo 2026 thora na kagitaga kega na happy new year betagwantinya rikinywa Purity Richard no mwananire wetu Matithio.